o a fo tulang o yellow ainga le nei te mi le fa mai me tulanga uma o le atua si la fia ainga uma lava o lo fa pena o na manuia o na o lo tau fa pena o na o tau talo e tatou mafuta ma feilo ai luma o le atua i talo sanga molia o nei tai au ia e fa feilo ai foi mal fa alo tele lava fa malo fa tele fo ina business e moni lava o tapunia ai ai lava tau tua pe ona ai fa le ta vale fa malo fa tai o lo fa longoina pea o lo tau tua mai pe lungo le ala leo so swani mo tatu o business ese o malava o lo fa pena ona mafuta mai ma ngalulue a wale fa luaina fo ma ngalulue fa tasi ma tatou ainga i te tonu o le tau whai mo ta vale manisi o tulang malo lava le soifua ma le langi mama fa taili tau tua atu no bi ia lava le atua o na autou ngaluenga le lei uma lava o nei fo i taeo ele mwhen fa angaloina o e fa ata o toli e tonu ma o tamalao o na o ngase o le tino ia o le te talo ia ngata i leo fale mai fa pena fo i o lo tau tua i tonu fale mai so o se ngaluenga o so se ngaluenga lava o lo fa pena au nai lo tatou o tinu ia o le mea moni lava o le alofa o le atua na fo ina nei ngaluenga tau te tau tua ai mo lo tatou o tinu ile nei la tae le nganga fa alo lo tele lava o te fa felo i atuai lo i fo le pa ia mai mamano o tatou tinu lo ta ape le la lo langi atoa o lo fa pena o na mafuta mai le tatou por kalame ile nei tae au ia o nisi fo o lo fa pena o na sila mai fa felo i atu ma le fa alo lo tele lava ile nei tae au por kalame le toe tepa ile ainga e tau tuai nai o tau ia o le nei fo i tae au o toe fo i nai whanau ia isi whanau ia tatou le o fo i a onga ai so tele fo i tamaiti ia o le a onga tamam tina ba i tamaiti nai online ba i po online tamaiti ai lo tamaiti ma tu latou lungo le leina ina ia whai latou a onga ai te talo fo i tatou mo nai tamaiti la mo le a onga ia mātala fo ia malupui puia so se au ma se ngā luenga ia whapena ona fia tatou ma whaafitai i le atua whaafelo i fo i le sunga ia le malu tu mai le fo i le nei tae au ia me se fo i au J tatou insinia malo lava le soifua manuia upu ma le fiong pa ia le atua mo tatou ainga pe lava na avatu vai esta itas ia le upu le atua ta ita ina ai o tau ainga fa mai le tusi i sai e fasu ma le tasi ale foi i posuma le tau fai mai a o le atua o le o tau fi lo lima tau matau o le o fai ati oe au e te fefe o te sorswani ati oe. The word for this week from Tepa Aiga is in Isaiah chapter 41 verse 13. For I am your God that will hold your right hand and say to you, never fear, because I am here to help you. Ang nei tau, after tele lava, o lewa mafuta mai le tatou malo fa alolongia le nei tau, after tele lava, o le tatou malo fa alolongia le nei tau, fa penad mafuta mai ai, mai tai po le fionga fo ia Ivy Warner. O stasi fo yo aloma, mai tai Samoa le tatou o tunu. Ia o whai ona whaavanoa ina matalia mai la uvala au watu ia te ia. Pe ma whai ona su mai e a vea ma umalo wha alolongia, po le tatou malo wha alolongia. Mo tatou por kalame o le toe tepa i le ainga i le nei tai au. Awa e se tala matango fie, ma se fesoasoani ma whai ona tuwha atu e Ivy Warner. Mo o tau mai tatou e o fo ia tau ma lo u ainga. Ma tatou umalava o e o ye ni taimi e mana o mia aile sila fia fo i nei tūlanga. Good morning to you, whaafelo i atu Ivy. Ma lo soi fua manuia, good morning. Good morning, Etsy. Talofa Samoa. Talofa lava, e ale upu maasani ale tatou tunu e motu le pā ua iloa. O le mea moni lava. O le tolu vai as taluai, po le lua po tolu vai as taluai. Sa whaelonga ina ai pe sa mana tunatu i fo i tono New Zealand i le meta ua o le Pink Week. Po le vai aso e whaelonga ina ai ma mawhau wai i le kānesa po le ngase mawaita maitai. O le kānesa le atulo o le ngangana lava o lo whaongaina. O le kānesa le o le susu. 3 weeks ago we celebrated the Pink Week, you know, the celebration of breast cancer. E manatua ai fo i tina mata maitai o lo whaina i le ngase. Pe ona nei vaenga e tele o taimi
e le tala noa iai ai peta iane o te loa e tāua. A tono lo tau sisila mai. Yo whailo of piniki ma lo usei piniki le nei tai au. Ona o te manatu, ia o lea fo o te loa e tāu ia lea fo wa whai mai le sei o Ivy. Ia ma lo lava Ivy whaafitai. E peona o watu tonu wai es tanuai. E le o se mea fo te tono o New Zealand nei. Le whailonga ina lea o le vai aso lea e manatua ai tama ia tina. Ma tama i ta ia whaina le ngase lea. O le kānesa o le susu. Well, Ivy, whaamole mole lava, ma lielo fina ngalo. Pe ma whai lava ona e whaalawi loa fo ia oe, ia e meise fo o lea fio anga e te fio mai e Samoa, a tonu la lea whaina lea, whaamole mole lava. Ia, whawhitai, ia. Mo lava o si atu na o whawhitai le tatu ta mai le langi. I le toe au lia mai nei tai au fau ma le nei taimi i tāua. Ia, whawhitai atu fo ia oe e ti fui mono makati. I le wala au mai singe tangata e te share atu fo i ma atonu e au ngā mo sesi. Even if I save one life, I'm very happy whawhitai lava le ku mai le avanoa ia o au. O lau ino o Ivy wona. Ia, o au se tina to lima lau whanau. To lima se o whanau. To tolu tama to lua tene. Ia na ola mai maua o ngā i Samoa i le fifi a maka mai apia primary. Whaasolo aku i le fifi ia unga e le kolisio Samoa i vai vase. Woohoo! Ia, o lau Scopa Girls. Ia, o lau tina o Luisa Wona. O te sau mai i le nuu o nuu mamao e mamao al mako nuu i Samoa. Le mamao ai au. Mamao ai au. Ia, o tina la e ola soifua malo si siau tina o Luisa. Ia, o lai whaamuli mai si matou ai ngai i Samoa. Ia, na utu ua Samoa wa atole tolu si fulua o tau sanga. Walu ese mai Samoa o malanga atu i nu mamao o nofu i Peretania. Ia, so e amata fo i ngai nisi a onga ma tau aluana i luma fo i an malama i mea fo i te mana o e whai. Ia, lela ua atoa nei le tolu se, o le tolu kausanga o ngofo i o kilangi nu sila. Ia, ia, la ua amaka ma umasangi le Samoan community. Ia matua tu foi so ka ika masangi poto masangi po la se mea o te fisosoani atu ai i le kako Samoan community. Ia. Paftai tele lava. Ua ia wa o ke koe fo ia i tātou tangata, tātou mea masani ai tātou. Paftai tele lava Ivy. Ia o le nā ua utau whaafonga o Ivy o i o Sealo po se tamaitai po insoi fua mai Samoa. Ia, pēnā ongai le fifi ia latu kolisi o Samoa. Ia o vaenga ia tātou whaafitai ai, o le foi la, wanga lue foi o ia i nei. Ai o le, ona o le polkalame o le kānesa, o lo o pia tala noa iai, ona e mānei e ia o le tala i le soifuanga o Ivy. O le mea moni lava, mo le sila fia fo o tātou o tunu, Ivy. I hope te le a whaina lo fino. I just want to share this tala. Awa oa na maua oe i le a whaina lea po le ngase o kānesa. Ai peta iane, wa e mawhaiona e sau, e tu whaatu lau sosoani, ma e whaelo atu fo i tātou tangata netai au, awa o Ivy, e le ngatai lea. Au Ivy o ia sa, o ia o le Miss Samoa, i tau sanga ua tuanai. Mai leo te mautinoa le nā, mai sa malanga atu ai o ia representata o tunu, le Miss Universe i tau sanga i tele. A le langona walaina o mai le mwaenga lea. O na ui sa a vea o i o sa maitai talavou nā so malanga atu tele mea sa ia whailoa ma representata o tunu. Ia tunu i mamau. A na maua o i le ngase nei o le kānesa. O le susu. Ai peta iane e le i tau fia ai o ia. A wai tele ni tūlanga. Tele swing o lona o langa na iena o maua. Ai vi whaamule mole ma lau whaaloa tele. Se e sa noa lawa whaaloa tata o tunu. A wā leo te lope leo o tā ua. Sa e manuia, sa e mālosi, te loa tele tau sanga na e nofo i Peretania. Tele i o mea sa whaatino i o ngā ruenga i nā, o tūlanga leo langa, o le ata maima le poto sa e nofo aima, le ngata fo i nā, le fo i Samoa pisinisi mea pina. A iele tai mea lo o langa,
na mawai o le kanesa o le susu ma le whaaloalo lawa whaafitai. Ia whaftai e tia. E saoa oe, e le whaelonga inga se tangata e mau i le breast cancer. O whaapea fo ia uia le taimi lena ngā tau mai fō mai. O laua maa ngai ala ua langa le kaiminga, I just, ta whaile lockdown on mua in March 2020. Ia, le kaiminga waka malolo le lei ai wale ko i sakaka ngaluenga, waka mawhau le lei po angi mea le lei whai i loka o langa maka malolo. Ia, o walu o mawhau lo, o walu loa umalo le lockdown. Wa o mai a o pe se musu nga mai le li. Alu loa e whai se mea ke e look after yourself. Because o ke whanu wa solo. O o se tangata e create aku lea mea, whai aku lea me full, my life is full. And I will never ever dream o ke maua i le breast cancer. Ia, o whapelo, ia, la walu loa la e whakaika i le mele ka o le mammogram. E mo ia, o ngā uwhea i Peritania, ma o te mawhau lava ui o tātou Samoa. Ele o e whaingi ngā mea. O pisi ke lelo o ke alu e whaingi ngā mea o ke le maua i ngā mwha mai. Tu so le wha ata le o le tulou o le susu, Ia, o le wha ata le o le susu, o le mammogram, e whai i tausanga uma. O le mānaia fo i o Nusila. E tau mai ia i whawhine ia e tama i tai ia o vātu le whase fulu. E tau mai ai lo fō mai, le taimi te tau aina e alu. E whairo mammogram. Ia, o aso la, e tau mai au no fo i o te le alu, ia i ona u whapea. Ai, ke le alu au e whaingai mea o ke pisi, lau ke pisi o ke alu e o ke aonga mawaru ke siva, ma ngai ala o life. E le se mako a inga e maua i se breast cancer. O ke le lofo e au ia ngā mea ka o breast cancer. Ai ala o kala mua. E le whaino o inga inga se tangata po se teine, po se whawhine e maua le breast cancer. So, o le mammogram la lea, la whai akula o kala mali e. Ko walu wale e whaisa o mammogram. O ke le mai ta watu. Ona, o ka ke lei lofo i ngā mea, pe ka ke mafo i alu e whai ngā mea, ia wala, ka ke whaapea. Ia o lea lofa mea leli e kumai aka, i kan mālosi e le ka ke le, i se taimi lo tau langa, o māsangi le talavou, ma le mālosi, ma le, ia, o walu lo, ai whai mai le tala le fō mai, ina ua maua au le mai, wha mai, o te ofo, i le taimi mua langa lewa e alu e whaisa o mammogram, ai maua lo mai, we're stage 2 and whainga kia. So imagine, okay, le ia mo e whaisa o mammogram, ala wha walu whai ai maua i stage 2, anga stage 3, therefore, why? Onga, o le breast cancer, e le taunga wha Peritania, prevention is better than cure. O la whai, le puipuia, e sili le puipuia i lo le tonga fitia. Sili le puipuia i lo le tonga fitia. So I was very blessed. I was very lucky. Wa walu whaila o mammogram. Wa tu o mai o le mela ke whaiala o kala. Wa o ngā fo le COVID. Wa unofo maua i lalo. Ma whau me kaunga whai o le soifo malolo ina. Ia. Famai awa akal fo mai famai ke ofo ya o ke alu so le perka ye ke le o alu failo mammogram au fa ku ya o sailanga o mako nge Pacific Islands says we don't worry about those things. But now I realize it's very important to have your mammogram so that you are caught in the stage where you can be cured. Yeah, that's right. Mana ia tele, pe o le nganga o le tau o mai fo i male o te pu e atua. Pe ona e tau, e le wha ailonga tangata le mai. Pe wha pea, ia e maua e le lona winga, be alert, ia mataala, e alu e whaile mammogram because it's there. O le manuia le nao nei New Zealand, pe o la so whilinga le manuia nei New Zealand, o toi fo i mai wa unofu, o te le inofu mo i New Zealand. Ngofa mai Samoa, fia o tau sanga o walu i Peritania, o toi foi mai Samoa.
Pela leo o sau nei, o fear. I love New Zealand. I don't know why I didn't come and live in New Zealand before, but I love New Zealand. O sau, o whaila pisinisi, na o va ai whale le malola o mai, le ai se meo te popole ai, the winds, o le winds, nga whai, va ai wa le koe whainga luenga, e o i o treatments, mea uma, it was all covered. Mana ia tele, o le winga la se whamatalanga fole, o le sa ili le sosoani because o laie, there's availability of sosoani uma lo o iai, a me sa pe o tangata si sen Samoa ai vi whamole mole. Yeah. Ai, o le whamole mole ai vi a tone, pawale la ofisi fet, ai na o ta ua mai, o ani a unga, e ta uma walena e whai mai e te manatu ele ai, aina ufa matala mai ele fo mai ya o ele temu ele tuai o ani mi symptoms for ni mea po I'm sure wa ben abatu le mo le fa fonga mai ya atatangata o ele nata o ani a unga mo nisi o fa fonga mai ya lima ya te tauna e mo boa e va ai ui ai na whaile mammogram once a year. Ai te nofo fo ia o e ia mawa ai po le ale mo e te awea ia o e ai ia e mua i le foi i le e alu e whai o mammogram. Le number 1 nga, number 2 e te loe o e foi. Le risk ma le a foi, ma le i lau family history. Le family history. O manko e pas e solo uma maya ia kako genes nga i tato na ia e me le ia tene you need to know your family history as well to be aware of it because you have the genes in you. So the second one is visit your doctor. I mean, the fourth one is know when to get your mammogram. Tusiatun falmaia or the formai. It's a philo mammogram. Alwe fai afa pele ai so formai. It's alwa or philo mammogram. It's for free. So mo tina matamaitai philo mammogram it's for free. And also, umalo mammogram, awete nofo, ya e alu koe philo follow up. Yeah. O le alo result. Pa mole lava. Pa ftai tele la mo tulanga le a le taimi lea o wa amata lo ona e loa wa maua mai le tala mai i le po mai wa maua o le kanesa pa mole lava. O ani swinga na yellow tino wa o te loa o leo te mai tawina atona ale a faina i lo fasili le tu vale pe al ona o tapo kalame male maingo lo share your story wa o te loa o sta mai tai tu lo o lo laulu o foilea e umi mamata ngo fie tu lo lava o esta mai tai wa ayo wata o eta la vo lo laulu o umi mamata ngo fie ana yele swinga malo fa alo tele lava ya te oi awa na o fie lo tala ma ya te awa tele o mene na e fa matala ma ya te ia wo fa pe talo fai eselo lo toa lo te tele wa ma na ya tala na fai winga le vainga le la ulu male le tulanga le swinga o folinga ma la ulu ya te oi fa mol ya na e mua walu lo i le forma i wo fe a watua ala ke a malo le okay lo a le se me tupu le popole le popole wa la ka ke lo malama le i merta o le breast cancer ya ai te watu ai sauma le nurse e ta tua o mo se si fo ile le mfainga no fo mai au tafani te wo mata pongia ya ai mal fo mai ya o fa pe sha me o ipe u mai le me le la fai mai ala ke ma ya
Ia whai mai lola ia le tō mai ia, o loa wa iai ia le cancerous tumor po le breast cancer in my left breast. Yeah. But it's stage 2. Yeah. Stage 2 means whainga treat ele tipia lo susu se vai atu le pa ia malu. Yeah. I not nasali mai vai fafo ia le tumor. Yeah. Nasali mai fafo ia le cancer la wanga ia lymph nodes ila lo au. Yeah. Ia kuso le lumpectomy ia. Yeah, anyway, kau mai lo ele fo mai. Mua la ofisili. Will I lose my hair? Yeah. Yeah. That was my first question. I from my tala for my. You know what? That's the first question every woman asks. Yeah. Famul mole lava Ivy ona o tato fa salonga fa business. We'll just have a break. Yeah, okay. Say file le ad break clear. Fa salonga fa business. Ito fo I mai lolia. So if I want to sanoanga mana ya fa tele lava. If I say le mano lava. Ivy tato foi. We'll go back to where we were. Ese mana ya wale mana ya lo tala lea. And a yele tene for mai. There was a nurse beside you. What me langona mai tato tangata. Yaman tua olaita pena for for mai ye mo oi tene fa pea ya lo if sili mo wale ala no fa ye. Wa utelo oi ese mana yo lo ulu umi mana ya so ya. Nala vai au le vai o ya so nei. Hello, wa koe kupula ulu a kola le kausanga. Ia ai sa po ai manga ia fo ile kai me po oi fo ilo ulu ma amakanga kupu ai. Sui aku kaili and it's very it's an amazing experience. You know, ko ulu alu e o furu maka e wa kil ko ile fa akanga lo kangi. Ai me se o ke fia au le sili. Ia. Ka ke kangi fo lele ai wo loa. O pese meanga o tu mai le ali. O te go through ai, o te savali ai ile kange so susu. Ia o loa ai foi mea e te tauna fai lo o langa. Me te tauna. Yeah, what I need to do in, you know, because nga o kangi ai ma ko kuli o fa ko e ku mai le se vangoa o ke koe ola. Yeah. No fa I o lo ngan wenga. Yeah. Manaya, sorry. Me ranga ho sa ai nge ya so. O nga o promise. O lo promise ya foi. Ku mai so se fa no to e ola ai se o fa now. Ya. Le olela ku lola o malosi atoa ia bala o lai tu e fai ela nga luenga ia o le lawa ia o tu ke ia wa kula o pisingisi o la o pisingisi o le fai nga o fo to fai umalo tino atoa o mata e fa fo o le ulu ia mo me male me fai o mai ia tato tene Samoa o le menga o te mana o educate ia tato te mai tato tene tu sa po ai po la le tausanga ia e o mai ie enjoy kai mie ese ai lo fa apatsu ko fule ulu mo maka po aku ia fangu au le fai ia me natural natural products in a holistic way ai le mafai o mai me ile malosi o le ali pa ftai se to fo ia malo fa lo tele ona mana tuala o tala lena fai mai ia tau o lo tala fai mai e to ulu masui fo ni ale mea na fafang ia te o e te avatu I tatou tangata. It's not so much o falling ai fafo ana e fai mai o lo loto I te tonu o le mana ia lo upu nana fai mai God looks on not on the outside but the inside o le mea o lo experience na e fai mai wa fafang pe ona e ta ua lo saunanga na uma vai tuni na sui ai ma e te talo ma e tuli vai le mai lo wola a wa sui ai ia lo langona pe ona mele o te manatu e mana I te le molo tufa mo e fafonga mai ia po le alava ia lu itau a challenge e whiangai matanga te le maininge ka ne so le susu
ai e te le fo le o onga ma le swinga e a mai e le atua a pe ona e ta ua ia o le wa toe fa pe na ona toe fa pe na ona toe tupu lo ulu fa pe na fo o mo fo i lo malosi o le langona le nei tai au fa mo le mole lava ia te oe o le usta ia fo e iei ni vai la au mani fa atonunga e mawhai ona e po ni apo inga fo i o loo fa pe na ona mai mo tātou tangata po mai tai a fa longo ina lo o ani mea e pe ona o watu o ani langona e maua ma o e va ai fo mai fai la te siaki me fa pe na fa mole la ia o le si mena na o tele ta una atu o le taimi le ta ele ai ia tango e watu lava le pa ia ma le malu le tunu te tanga o ia lo tele susu ma ba ai pe ia ni mea ni patu po ngi lamps e noa o ia lo o e tino ia o si mea o le ta nesa o le susu fia lava e ola pe afa a pea e te overweight. O le overweight foi ia ma le ta oto e le na yo il tino e te tawala usa pe fa melo fo mai even if it's 30 minutes a day that's more than enough to move the body fa mi noi le tino mi noi le tino ia ole tanes o susu like I mentioned before fia ola ile hormone ka ole estrogen ole estrogen ang hormone a fine proteine ole hormone la nga alainga nga breast cancer so la au tu maya o tsaimine wo treatments wa umala o chemotherapy o la radiation ia la wa e lima tausanga ave ai le vai la au le ka o le letrozole e fa mama ina la le hormone le o le estrogen awaine ai fia le cancer o lai so your estrogen is balanced so vali fia o le loto te ata uia mo fia e o te me fai ela o ki la atui mai e vai la au ma mafa tono lo tatino ke fia o te ata e foi na isi Samoa sa mato te taui o ile kimo ia mo te tanga norma matali e pe ia e lele se me o tupu wa tatou e fia oli am fia tatou anga ma tatou lo te mi uma ia o te vai atu i tele fo nga isi kanga ia e ngofa whanoa e a kili ai ngā mai pe ai whanoa you have to fill yourself with positive thoughts you imagine all the good things and God will give all those beautiful things Whaftai tele lava esel mana yol whamano si le wape o mele tuloi nai a tātala noa ma e share mai matufa mai fo ia tau mele na olongo nai mana ia tele pe ai sau e whafonga i o tātou ainga ai mai se peo na ofa ia te tonu vai aso taluai sa wha manatu wai te tonu au te aroa nei le Pink Ribbon Week o wa e tāua tele nei atunu ia tina matamaitai ai mai se tūlanga le ngase ka nesa o le susu o le wha manatu e tausanga uma o se whafangu it's like o se whafangu ina ia wha manatu mai i tina it's a wake up call every year e awale no fuai ai o e fai e siaki pe ona e tāua se e whala wai tele le vaenga le wha mulmoli sau wha manatu i ia vaenga fo le oe o ia e mua e practice low self discipline fo ilele ke alu e vai e fai au check up ia o longo lua know your risk and your family history e ke lope ia nisi o lo vaenga while we're on that subject le taimina o mai ai o te mawhawhau ai aso la ua Samoa e te ia o te whaalongo ua maliuses te teine te fine ai le iloa le mena maliwai a lawa uloa le tele o mai o le breast cancer o le iloa i aso la pe whaingi le wa iai la
Pe ole manei la o lo Samoa. O nei New Zealand mai se fo tato tunu Samoa. O le wa ye ya noa. O le wa maua le fufo a e se tau ana o. E manei fo lo tala le na fai o le fia. O le fia. Mai fo le upo le atu o le fia o le vai la ausili fo na a. O le fia. Ai an watu o polo ulu ia e ata ia o lale si mea awhai atu ia ia. Ia ma le si mea tā ua tele. Ia e ala tae au fai whaalelei fai whaalelei o fafonga, fai whaalelei so ofu, wai mantua o e taimina lai te vai o e mai, o le iso la ulu, o le taimi lea o e leto o e whaalo notu peia lea o e se tene. Yeah. Well, yeah, it's like I have never felt less like a woman. Yeah. Going through breast cancer, you know, and also the steroids in the side, the chemotherapy cocktail. Vai lá, fatu le la po olotino. Yeah. So it's but it all goes away. Yeah. You know, you just go through that moment. Yeah, before, but olmeta, wa ya ala oil tayo, failo kusape, mantua ela yesio to olua, yesio fanao, ya mai la yesing a lipstick ke au le yai, fai so say, le fai so ofu mana ya ina ya lola ya e moe. I like to do au le lei. O le tau mawhai ngā tātou au tātou tūpa o tamaitai. Ia o le kako kingo a e kako e whai teu tātou tino. Ma kato o le lei. Te vai atu fo ia oi eti e se o se tene la le lei fo i. Whaftai lava, se uma wafsau lafo. Whaftai le ai whaftai on a serious note, ta te wawa e. Your story really touched me. Pe ole mea moni lava ona ole atonu molo. O te whaftai, wa le te mo le nei mo tātou malo. O le te mo fo le nei na ua matala noa. Ia ole wa ave tātou malo, pe ole na upu a mata. O le wana langona nei, e mawhai, sa we too far to tātou community. O lana service to our community, po lana fsosoani mo tātou tangata anu. E awale le too far to lana tala. It's her story. O lana tala ona o ia, she survived. Poa, papena, she survived breast cancer. Ale mea tonu ane nā lea whae lunga le telo teimi le Pink Ribbon Week. O le manatua ai, o e ua whautou tū lai mai ia tasi lea alo tu lo, o te maitai lea fionga fo ia Ivy, o mawhau na avea mtatou malo. O tuwha mai, e nisi mea tau fia whapopo Ivy fo e encouragement to our people wa, awale mama, pe o le tūlanga lea na e whai mai. O nisi e mama, o na pe o suifo, a manei te lau saunoanga lea, Failo la e, wa o la ufo ilea langona. Failo la e, present yourself well. Yes, it sound no, famal mole. Ia, e mua, ia e le loto fia. O le loto fia. E alan fo ina ta fia wa lai ta te loa o lai e ta te mafuta maleali. Amene. E ma losi e fo alo ta mafau. Ia, o lota ainga. Yes. Value your family. You value your family and remember o ele tina ainga o e so nga le fainga o mea o fe au o mea ai o mea uma al taime nei ma fau ya oe you are number one now. You think about yourself and your family is there waiting for you to help you. This is your time. So you after yourself first. This is the first time you will be number one, and everybody will be number one. Yeah, ole tamila le so se mea te fia ai. Ia wala fo te motainga. O mai pusa me ai me uma ia fa pe ui manga ia fo ia me le la. La ku kai me ai. Fatai. Ma lo fatai le tata tali e foi. Ai esere manaia. E peona e tau e monia, e o foi a te loa. O te leo teimi, o te whape o o tina, o o e tau na whaia lea malea, but e se mane lau point leo a mai, a tonu foi, it's talking to me, e teimi, I mean, o te leo mawale ngase le a mo tātou uma. E teimi awale ato o tolo malo, si put yourself, you know, in that place in that for me,
le e o whanau e lo te o lua o e mawhai ai la tau te whaia mena e manatu iai a wani se sen te whapea a o le alu ai whai le mele le e tau mawai la o le mena a le stemi whai mai ta mai mam ia ta tia mai a mātou leo mātou lon me whai pe a lewa e sau no tonu i le mele wha mole ma nei a ma nei e sele lewa wa ai atu nei pe o nā tātala noa a lofa le atua ua o lea la pe ona e tā ua wa mai e le atua le malosi tu e wha fo sia lo malosi pe ona e tā ua ma nei o lau pisnisi o le natural product te maua i lau pisnisi pe ona e tā ua e atu susa e whai le fofo a pe ona fofo pe ona fofo tātou pe a le masane Samoa i o mea masana tātou na ola mai a pe ona e tā ua whaftai sau no i le paenga lea ia o le si mea tāua fo ia eti o le talatala noa o le communication ia manai ia o le talatala noa pe ai ai ia so sio to loa po so panga wa ma ko o tangata le lo fa sanai e o tamaiti e mo ia ai o le tangata le e te tangi ia ma ta mo te fusi o le po mo mili lo po ia o le tau al tala noa tau ye le mea lai te mafau iai po le ale mea wa mafau ye foi le male mea wa le toi mana o ai male mea wa man wa tele mea susuingo tino susuingo vaenga le tau ngali ia tau ale tala noa ia e ma wa le e ma malama fia releasing your anxiety yes mana ia fio mafau malo popole ia le se le se mafutanga le ainga communicate is very important e o te talitonu le upule na o le talanoa a fetu fa i manatu e o lua le ba o e malautane o e malauta o lua ia e mai se fo o tūlanga pe o le lua vānu no fuai e tāua tele ma lo fa alo tele lava le pa ia ma le mamaru o le tātou o tino fa fonga mai ai o tūlanga ia pele o tāua le tina nei po te maita nei e tāua tele mo nisi o savalia le nei la asanga awa na o whaalongolongo i lana saunoanga, ma o langonai, e ese le tele o mea o ngā ma mea tāua, e ma whai o nei a tū whātuai a tonu po le saunoanga le nei tai au, aivi, tonu mo seisi o whaafonga mai le nei tai au, o tina po ta mai tai. O le asa o whaaloto tele i ai, i le nei tai au ma nei a lau saunoanga le ai o e whai ia whailele ia test, a la sa fa malo sistina o lo posta mai te fa fonga mai nei taimi o le wa manuia le wa tula mai wa e mas ai nisi o lo taimi ale nei o lo fe ngai ma le tulanga le sa ai la sa fa malo si po sa fa la ai au ai fa mole la ona fa tai fe ia e tia e mo ia o le o te tala fia tu taimi nei fa mal e fa fia tato por kalama mal taimi wo e mai ai mai se lava le taimi o vai la au o le chemotherapy e esel fenta e ta fa pe o ia la e tu maua ia fa pe la i se taimi umi ia ai o au ia la journey i le chemotherapy ia o saungi uma mea uma o te whaia o whaafia ia o uma whai uma plan uma ia o mea ai wai mantua le mwhainga e koe ngai toi tū ngai whaise whe au o mea ai o tusi o te whai tāwai o le taimi nei moa o te leo toi mawhawhau whaise whe au pēa o kura kalame o le Netflix o ki fia makamaka ai ia o mea ma me ai mai se lava le mea ngā lainga o i lesi side. O loo manao, e po lea lava se me o te whaia, e fisoswani moisi, mo le li, ia o kua malo o mawhau i se mea. You need to focus on something that makes you feel good. You know, and also, it's where your giftings are. You know, because it's a gift that to allow their gifting. It's natural beauty. Be es el mana ya fo ilo fa longo ilo business ona ole malo si angale
e to fata to male taleni na mai le tua tu sala o lau taleni le na mai le li o le wa e fa ngaina o le mena te fia i lau tala ona o le taleni e uia na e o lalo I pe na e le step le lalo ale wa you raise yourself up again and use your talent or your gifts. That's right. Yeah. Ai foi eti malesi me o lo tava ai tu foi mata o ta fa now. Yeah. Yes. Te malos ai foi. Yo. Te mana o foi ka eti tilo mai wata malosi. You want to see them smile. You want to see your children because they're sad. They're very sad. And you see it in their eyes. They're heartbroken. Yeah. And you know, you just want to get yourself better again so that you will, you know, have a life and for them to be proud of you that you did it. Oh. So, you know, your children are very, very, a very big impact on your recovery as well. E mana ia tele saunoanga le a Ivy. E te le fo I le malo loina male. To e mawalo na atuanga lo na malosi. Ona o le whanau, a mai o te matoi wha maoni I ai, pe o nā tau sila moe, leo sila mai alo whafonga mai. O le malingi lo I mata o le tina, po ta mai tai ona, e o lai tatou tala I tatou whanau, tatou tangisi lo. E le tangi a o lo ina tau ta maiti I au whitangisi, e tā ua tele, e o teimi umata te mana o tatou malolosi, ina I alwalu pele mawhitanga ma ainga ma whanau, e whawhetai lava ia ona o le tātaimi. Whaamole mole lava Ivy, sau no anga muli whaamalosi ai I le tātou au whaafonga le nei tai au. O e o whaafonga mai, e mai se lava I tina. E o te fia lava I lautala lea te whai mai. E tu sāpe na e whai mai e te tu sāpe po o le ulu ai te mawhau. Le sila lea tua I lo loto. The inside, not the outside. A pe o mea o mai a tātau noa. E vave ana o ai loto lo whape mana ia tele lau saunoanga. E tuwha I o tātou tangata, ma lo wha alo tele lava ia e mese o nisi o lau saunoanga le wha umai tāpon kalame whaftai. Yeah. Yeah, whawhetai atu fo o le mea ngā usau ai e whaile por kalama lea. Ia, no musu fo o te sau. Ona lele leila o te loa o lele leila o tau tala fa Samoa. Nice, lau pasende. Na ofe, nice tau ma fai tau tala ti, ele sa faina, mana ia. Nanga o kile ia o mai papauka, nga ua o Samoa College. Ia, o le whawhetai ia o fia because o le mea, it's amazing the work of God. He works in mysterious ways. Because, you know, I did promise him that I will do his work. And then when my friend, that I went to Samoa College Hostel with Valita, who is one of your good friends and colleagues, asked me to do this program. And I backed out. The first thing was because of Apeleai, te mavo, ilele pat leai. Wa umanga whaila o poro misi, o ngā wenga le whai, ia lela au tawa whai atua iai, e wha maa losi tato tēne tatou whawhine tatou tamai tai Samoa e ala ona e survivinga le breast cancer o le vave na maua. Tō whiti Whitia, wai te e 5 stages. 1, 2, 3, 4. A whape vave ngā te teklo stage e ke lakua sali ese se iwale pa ia mal sali ese le tuma oma. I all stage 3. It's a yellow lava fire. Yeah, we're too late. So unfortunately, breast cancer, the only you know, cure for breast cancer is early detection. Wala me ya 5 mammograms. Vai nga lo mammogram mo mua le nga 5 nga umawai. Stage 2. And stage 2. So vai nga lo na lua le na mawai. Ai na lona lua e olo ele tolu a matana solo tanesa. Ai mawhaia na maua pe alu every year. Vai le whai ngofia ai tasi ale so tau e te alo e ai a o nalo ta o tuaile
soifua ma lo wola le si le tane sa o lo le nei e te le fioli e te le la longa inga se vai i le taimi le ele i mawai lo mai o le mea na e maua e tangata to tele ele foi le life o ai ma le cancer e ke malosi e ke le fioli te mea that's why nga ka umai lo ya o lo ma wala breast cancer o fa pe we ia o le ake malosi lo ke le akoa a ele o la le mua yes i le tino so whaftai lava eti thank you e whawhitai tele lava mo le tufa mai fo'i o lau saunoanga ma le tala o lau soifuanga ma le nātau sanga lua whenua sifuru a lewa manuia whawhitai tele lava o te whawhitai tele atu fo'i pa ia ma le mamalu o tātou o tunu a tau no le tele o taimi ia ele mwhaifo o tātou tala noa i ia i tū tāua a pe lava on o avatu o le mea tāua o le whawhangu mua tātou tina ta maitai mā tāla o le o tau silafia o le nei ngase e a whaina ai o tātou tino a le mea moni lava pe o na sao noa ia le tina nei po ta maitai nei a aivi o le ai pe le tau te whafonga te lo taimi o le mawawa noa tāua mo i tātou tātou i siaki ina i whapena soani mo i tātou so se ainga lava e te le role ale tina po o lana fine po lo walo ta maitai po si tama e te taula e tātou o taimi wa tau silafia te tau ina o e ave siaki e te tau na ave e whai ala tau siaki i tau sanga ia pe o na whai mai e whai na whai e la tau mammograms o tulanga i o le whaata ia mo le kānesa tulou o le tūtino tina o le susu tala no sa ona o tātou por kalame i le nei tau ai whaftai tele lava Ivy whaftai tele lava Eti whaftai fo ia se me te finangalo iai ia e wala au mai whaftai tele lava thank you whaftai tele lava o le nala o a matan toi tutupu matango fielo wao lo ulu toi titia umi o le fatu a fia e masina ai whaftai tele lava koe siva o ke fia siva ia o pupule ia ai whaftai tele Ivy ia whaftai God bless you ia whaftai ia o tātou por kalame nāle pa ia mai mamalo tātou tinu pe lava no wat tolu vai as taluai sa whailonga i nai New Zealand nei le breast ribbon cancer ribbon day i nei New Zealand ia lewa a mai le nei vai as tātou talanoai ia o te talo pa manatu ati ate utou mai tātou malava ia tina ma tātou ainga ai fo New Zealand nei taimi o lo whea ngai malenga singas o lau te talo i anga le leile atua tamā ia e iai mo tina whanau ia outou iai mo outou tina lango whaafia sa vavali whaatasi i langa journey po lana malanga le nei taimi ai manatua kai mai le upo le vai aso mo oe maa o i tātou ainga le isai e whaatasi pai upo sumari tolu a wā o le ali i lo watua o le o tau fi i lo ao tau matau o le o whaiati ate oe au e te whewhe o au o te wsosoani i ate oe. Wa mai e le atua fo mai, e ta mai tai, tau si mai, e tau sialo tau soi fua malo wola. I ol wha manatu muli mole, e pa ia ma le mamalo o le tātou watinu, i whai tātou tui. Ia o le atua e wala mai e manuia, e le o se whapeo se le o whaatua tua, le ai. God knows our hearts. E lo fatele ma outou, i le nei fo iaso. Whaftai le manu mo le sautua le nei iaso. Whaftai LJ, lo fatele atu mo outou umalawa le pa ia ma le mamalu o Samoa. Lo fatele atu Ivy, God bless. God bless. Have a lovely week. Bye. Manila le pa ia.